Delio Thangmani Yakulo Srangsalo Hakotorni Mantri Bokhorok tei Union Railway Minister bai Thangwi Malaikha Hasteni Mantri Okra Professor Dr. Manik Saha Aboni Yakulo Dalbidal Samung Bwtangno tei Sajakha Koklam Aboni Yakulo Hasteni tebo Dalbidal Samung Bwtangno tei Hasteni Mantri Okra Koklam Saha Salmungni bisingo tongo NFS project ni bisingte borori yang bosangno list naharnani bagai BDS andaro gomni Mari rokobang khalai sanggani bagai Tripura rail line rokobang khalai sanggani Hakotor nishme Guwahati Zora Bonde Bharat train sanggani externally rated project ni limit rokobang khalai sanggani PMRS ni list tebo Khorang chiba rokobang rokobang khalai manjur sanggani Tripura Hasteo Kaisa Agorputke Research Center sanggani Unokoti ni berek rai thaino tebo development khalai sanggani Mantri Bokhorok kare asalo Hasteni Mantri Okra Union Minister Ashwini bai Malaikha Aboni Yakulo Dalbidal Ishnote Sajakha Koklam Abahikana Dalbidal Sanemung Tisaka Hasteni Mantri Okra Professor Dr. Manik Saha Aboni Yakulo Ashala Hakotor ni simi Guwahati Zora Bonde Bharat train sanggani Hasteni rail line rokobang khalai sanggani electric train sanggani bagai bo Koklam Sajakha Kare Ashala tebo nangkukmani Dalbidal Sanemung Tishawi Saga Mantri Okra Professor Dr. Manik Saha Bureau Report Chini Khorang